Yes, reka mbasoze kandi mbifuriza kugira ibihe byiza, mbifuriza impagarike n'ubugingo, nshuti bakunze mugenda mubana natwe, aho dukurikirana mu Rwanda, abo hirya no hino ku isi, abamaze gukanda kuri subscribe mwese, reka nizere ko mukomeje kugubwa neza cyane. Reka amakuru tuyahere mu Rwanda, aho abanditsi inkuru ivuga ko Colonel Kabanda yagizwe umunyamabanga mukuru w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB n'ibyemezo by'inama y'abaminisitiri. Inama ya minisitiri yagize Colonel Pacifique Kayigamba Kabanda umunyamabanga mukuru w'urwego rw'ubugenzacyaha RIB asimbuye Colonel Retired Rugunga Janoti wari kuri uwo mwanya nyine kuva muri Mata mwaka 2018. Iyi nama kandi yateranye kuri 26 Werurwe 2025 iyobowe na Perezida Kagame, yafashe imyanzuro y'ingamba zitandukanye ndetse n'ishyira mu myanya abayobozi mu nzego zitandukanye. Uyu Colonel Pacifique Kayigamba kandi Kabanda wahawe inshingano zo kuyobora RIB yarasanzwe ari umushinjacyaha mukuru w'urukiko rwa gisirikare. Iteka rya Perezida ryo ku itariki 23 Gicurasi 2023 niryo ryagaragaje ko Colonel Rugunga yongerewe manda yo kuyobora RIB yongerejwe na Karihangabo Isabelle, ryasohotse mu igazeti ya leta ku itariki 23 Gicurasi 2023. Ingingo ya 20 y'itegeko rishyiraho RIB kandi iteganya ko umunyamabanga mukuru wungirije bagira manda y'imyaka 5 ishobora kongerwa inshuro imwe gusa. Iri teka kandi ryatangiye gukurikizwa ku munsi ryatangarijweho mu igazeti ya leta ya Repubulika y'u Rwanda. Icyakora agaciro karyo gaheruka nako guhera ku itariki 9 z'ukwezi kwa 4 2023 kuri Colonel Retired Ruhunga ndetse na Karihangabo. Colonel Ruhunga kandi na Karihangabo nibo bayobozi ba mbere ba RIB yarigeze kuva yashyirwaho n'itegeko nyine mu mwaka 2017 muri Mata. Icyo gihe kandi ikaba yarahawe inshingano zo kugenza ibyaha mbere zabarizwaga muri polisi y'u Rwanda. Mu nshingano kandi zayo harimo gukumira ndetse no kubuza ibikorwa by'ibyaha binyuranyije ndetse binyujijwe mu gushakisha ndetse no gukora iperereza ku bikorwa byose bifatika cyangwa mu ikoranabuhanga, no gukora iperereza rigamije gushakisha, guhagarika ndetse no kuburizamo ibyaha biri gukorwa cyangwa se ibyaha bishya n'udutsiko dukora ibikorwa bihungabanya cyangwa bishobora guhungabanya igihugu n'abantu ndetse n'imitungo. Harimo kandi gushyiraho no gushyira mu bikorwa ingamba zigamije kurwanya iterabwoba no gukora iperereza rijyanye no mu rwego rwo kurwanya, gushyiraho ndetse no gucunga mu buryo bw'ikoranabuhanga amakuru ajyanye n'iperereza rigamije kugira ububiko bw'amakuru yagenderwaho mu ishyirwa rya politiki ndetse na porogaramu zijyanye n'ubutabera. Mu bindi bahawe imirimo harimo witwa Jane Umuhire wagizwe umuyobozi mukuru wungirije w'ikigo gishinzwe ubuzima RBC asimbuye Bigirimana Noella. Bigirimana kandi yagiye kuri uwo mwanya muri Mutarama 2022 avuye mu mwanya w'ubuyobozi bw'ishami ry'ubushakashatsi mu RBC. Umwanya yagiyeho mu kuboza ku mwaka 2020. Witwa Nasi Agaba Bisego yagizweho umuyobozi mukuru wungirije w'urwego rw'igihugu rushinzwe imyuga n'ubumenyingiro, umwanya utari usanzwe uri muri iki kigo. Iyi nama minisitiri kandi yashyizeho abantu mu myanya nyine itandukanye, aho Oda Gasinzigwa yakomeje kuba perezida wa komisiyo y'igihugu y'amatora, vice perezida agirwa Kizito Habimana. Ni mu gihe kandi Fortune Nyiramadrida Nicole Mutimukeye, Karine Umwari, Jean Bosco Mutijima, Semanywa Françoise Kabanda, Uwera Judith Mbabazi bagizwe abakomiseri. Jean Bosco Nkuranga kandi yagizwe umuhuzabikorwa w'ishami rishinzwe gushyira mu bikorwa imishinga itandukanye muri Minisiteri y'Uburezi, ndetse mu gihe witwa Doriane Cyubahiro yagizwe umujyanama mukuru mu bya tekinike muri Minisiteri y'Imari ndetse n'Igenamigambi. Aho ngaho ni imyanzuro y'inama y'Abaminisitiri yateranye nyine ku itariki 26 ukwezi kwa 3 umwaka 2024. Hanyuma kandi ikindi nata nkubwira nuko The Ben yakiriye iwe abanyarwenya bitabiriye igitaramo cya Genzi Comedy. Iyo ni inkuru. The Ben kandi rumaze iminsi mu bitaramo bizenguruka ibihugu by'Uburayi, yakiriye iwe abanyarwenya bo muri Uganda bitabiriye igitaramo cyo kwizihiza imyaka 3 ya Genzi Comedy. Uyu muhanzi kandi wagize i Kigali ku itariki 26 Werurwe 2025 asanzwe ari umufana ukomeye wa MC Marianchi, umwe mu banyarwenya ategerejwe muri Genzi Comedy. Yagize umwanya kandi wo kuganira nabo ku gitaramo ari gutegura nyine mu mujyi wa Kampala, cyane ko nyine bari kugitegura harimo Alex Muhangi asanzwe ategura nyine Comedy Store. Hari amakuru kandi igihe afite ivuga ko The Ben yihutiye kugaruka nyine mu Rwanda kuko hari imwe muri society nyine basanzwe bakorana bagombaga kuvugurura amasezerano mu misi ya vuba. Amakuru kandi ariko kandi ahamya ko uyu muhanzi agomba guhita asubira i Burayi kuba ari kumwe n'umugore we
Keza Pamela nyine uretse kwibaruka imfura yabo mbere yuko nyine yongera kugaruka mu Rwanda azava yerekeza i Kampala mu gitaramo azakorera yo nyine ku itariki 17 Gicurasi 2025. Amategeko yo kwinjira muri gitaramo cyo kumvisha abakunzi be nyine album ye nshya yise nyine The Great Love yamaze gushyirwa ku isoko y'amake n'ibihumbi 150 nyine y'amadolari y'amashiringi cyangwa amafaranga y'Amerika, ubwo ni n'ibihumbi 57 aho ngaho mu mafaranga y'u Rwanda. Ubwo ni mu gihe kandi VIP yo iri ibihumbi 500 by'amashiringi, ubwo ni ibihumbi 190 mu Rwanda, n'abantu 8 bashaka kwicarana ku meza ya muri VIP ni miliyoni 4 z'amashiringi ya Uganda, ubwo ni byibura ni nka miliyoni 1,150 ugerageje kuyashyira mu manyarwanda. I think nuko byabyifashe aho ngaho murumva ko ari nabwo ni mu myidagaduro cyangwa se n'ahandi. Hanyuma rero reka mitekereza mu banye n'amahanga. Hanyuma minisitiri minsi 7 imbere y'amagambo nyine Ndayishimiye ibyo Nduhungirehe nyine yaganira na mugenzi we w'igihugu cy'u Burundi. Kuva muri Mutarama 2025 President Ndayishimiye yakije nyine umurego ku mvugo zumvikanisha ko Burundi bwiteguye gutera u Rwanda gusa. Hanyuma yaho habaye ibiganiro byahuje nyine abayobozi bo mu nzego zitandukanye. U Rwanda ruvuga ko biri mu nzira nziza zo guhosha umwuka mubi hagati y'ibihugu byombi. Ni ikiganiro kandi President Ndayishimiye kandi yagiranye na BBC yavuze ko afite amakuru yizeye agaragaza ko u Rwanda nyine rushaka gutera Burundi rubinyujije muri Red Tabara isanzwe ikorera mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo muri RDC. Yavuze ati turabizi ko u Rwanda ruri kugerageza kudutera ruciye nyine ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rubikije mu Red Tabara, ariko twebwe tubabwira ko niba bashaka gutera Bujumbura abiciye muri Kongo natwe Kigali sikure duciye muri Kirundo. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda Ambassadeur Nduhungirehe abinyujije kuri X yatangaje ko amagambo ya President Ndayishimiye ababaje kandi ko hari intambwe zatewe mu mubano w'ibihugu byombi harimo ndetse no guhesha intambara mu hagati y'ibihugu byombi. Ubwo ni intambara y'amagambo. Yavuze ati ibyo Perezida w'u Burundi yavuze birababaje cyane ko abayobozi ku rwego rw'ingabo ndetse n'ubutasi b'ibihugu byombi bari mu biganiro ndetse bemeranyije ko hakwiriye cyangwa se hakenewe guhosha intambara yabo y'amagambo ndetse no mu rwego rwa gisirikare. Intumwa z'u Rwanda n'iz'u Burundi kandi mu rwego rwa gisirikare n'ubutasi zahuriye mu nama y'ibihugu byombi nyine inshuro 2 zirebera hamwe kandi uko zakemura ibibangamye umutekano wo ku mipaka. Inama iheruka yazihuje kandi yabereye mu ntara ya Kirundo tariki ya 10 Werurwe 2025. Nduhungirehe kandi yavuze ko aherutse no kuganira na mugenzi we ubwo ni Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Burundi, ubwo bari mu nama nyine yahuje Minisitiri ba EAC ndetse na SADC i Harare ku itariki 17 z'ukwezi kwa Werurwe 2025, kandi icyo kibazo tucyumva ku murongo umwe. Yavuze ati gusa u Rwanda ruzakomeza umuhate warwo ubwo guharanira amahoro hagati yarwo n'u Burundi ndetse no mu karere k'ibiyaga bigari. Twizera ko hagenda haboneka agahenge n'amahoro, bivuga ko nyine hakurya y'Akanyaru aho ngaho. Iyo ni tweet cyangwa se ni post yacishijwe ku rukuta rwa X y'umugabo bita Ambassadeur Olivier Nduhungirehe yacije ku X yo cyangwa se ku yahoze yitwa Twitter ku mugoroba wo ku munsi w'ejo. Amakuru ni menshi. Hari uwitwa Gatete nawe hari ikiganiro yagiranye n'itangazamakuru rero avuga ko Ububiligi ubuhemu bw'Ububiligi ku Rwanda n'impamvu zo gucana mu bantu byatinze. Ikiganiro n'umugabo bita Gatete. U Rwanda n'Ububiligi kandi n'ibihugu bifitanye amateka nyine maremare maze imyaka irenga 100 gusa magenga ibihugu byombi ntibicana uwake ndetse biherutse no gucana mu bantu. Abadiplomate b'ambasade zombi bahabwa gusubira mu bihugu byabo aho imirimo yakorwaga na ambasade y'u Rwanda mu Bubiligi yimuriwe muri ambasade y'u Rwanda mu Buholandi. Gucana mu bantu kandi kuri urwego n'ingingo idasanzwe kuri politiki mpuzamahanga, ari nawe impamvu nyine ibyo bibaye kenshi biterwa n'uburemere nyine bw'ikibazo biri hagati y'ibihugu byombi. Mu kiganiro rero ni igitangazamakuru igihe ko mu munyamategeko akaba n'umusesenguzi mu bya politiki Gatete Ruhumuriza yavuze ko urwego igihugu byombi nyine byacanye umubano rukomeye. Avuga ati ibyo bisobanuye ko byananiranye muba mwaragerageje mugasanga nta mpamvu yindi nyine yo gukomeza gushyikirana, ariko abafite ubwene gihugu bw'u Rwanda bemerewe kuguma mu Rwanda bakagumana n'imitungo yabo. Ntabwo ari icyemezo cyafatiwe Ababiligi, ni icyemezo cyafatiwe leta y'Ububiligi. Hari bamwe kandi bavuze ko ukurikije uburemere bw'iki cyemezo akihuse kuko ngo bakagombye kuba harabaye ibindi biganiro nyine n'ubuhuza mu gukemura ibibazo biri hagati y'ibihugu byombi. Gusa kuri Gatete iki cyemezo cyaratinze ukurikije nyine amateka yaranze ibihugu byombi ndetse n'ingaruka nyine yagize
Ni mu gihe kandi uyu musesenguzi ashimangira uburyo buri nyine bwagize uruhare muri politiki igamije gucamo abanyarwanda ibice ndetse n'uburyo bakoresheje igihe cy'ubwigenge bw'u Rwanda mu gutonesha bamwe abandi bakameneshwa, ati ababiligi rwose babibye amaboko atandukanye